Maayong adlaw kaninyong tanan, my love. So public holiday diri sa New Zealand kay Waitangi Day. Walay trabaho, walay eskwela, ug unsa may buhato nato kung walay trabaho ug walay eskwela. Hala, my loves, manglaag ta ninyong tanan. Gikan sa Wellington, my loves, ug padulong diri sa Carterton kay naaaman ta diri sa Carterton. Yes, my loves, Wellington ug Carterton parehas ra jud na, my loves. Ton kung sa Bisaya pa Cariton sa muka jud. Duha ka oras gikan dito sa Wellington padulong diri, my loves, no. Medyo taas-taas ang oras, hilabi na jud kung naa kay mga bata, my loves. Pero sige lang, kay laag man ni, my loves, no. Ganahan man guta mang laag ngano bitaw. February 6, my loves, is Waitangi Day. So, every year mag-celebrate sa Waitangi Day. Unsa man na ang Waitangi. So, ang Waitangi, my loves, is celebration between Maori and British sa ilang first signing nga mag-usa ang ilang power during 1840. Nagitawag nga Treaty of Waitangi. Sa ako nang giingon, my loves, nga public holiday, my loves, no, manglaag jud ta, my loves. Dili jud na pwede, my loves, nga magpuyo ra ta sa balay. Dili jud pwede, my loves, nga magsige ra tag higda, magsige katulog, my loves. Kinahanglan ato yung igawas sa tong kagwapa, my loves. Atong ipakita sa kalibutan kung unsa ta kagwapa sa mukha jud. Do not touch that wire, guys. No, that's electric. I touched it. Are you sure it's electric? Yeah, that's electric. But I touched it. Mommy, can you tie my hair? Sure, do you have a comb? Yeah. Nga among hike diri dapita, my loves, no. Daghan kaayo ta maagian, my loves. Moagi tag mga bato-bato, moagi ta og kanang balas, ug moagi pa jud tag tai ani sa mga baka, sa karnero, my loves. Kay moagi man jud ta og farm, my loves. Diri day dapita, my loves, owned by the private land farmers, my loves, no. So kinahanglan, my loves, nga dili jud nato disturbohon ang mga mananap kanang mga baka ug uban pa karnero kay base unyag mapusilyan ta sa farmers, my loves. Maura yan ay kamatiyan nato, my loves, no. Ooh! Come on, son! Come on, son, Kate! Oh. Let's go! Come on, son! Yes, my loves, 3 hours walk jud siya, my loves, no. Ang pangutana, kaya ba kana sa mga bata, my loves, 3 hours walk? Kaya, my loves. Oy, kaya manggali sa mga tiguang gani sa muka jud. Kana ba kang bata nga grabe na sila og resistensya og endurance, my loves. Ang akong ika-advise lang jud, akong ikahatag sa mga ginikanan nga kinahanglan daghan mo og balon, pagkaon og tubig, my loves. Hilabi na jud, my loves, nga perting inita unya taas-taas ang iniyuhang pagbaklay, my loves. So mao jud na importante na tong mga ginikanan, my loves, no. Ayaw hunahunaan ninyo nga ganahan mo baklay, ganahan mo mag-hiking, ganahan mo mag-tramping, pero dili ninyo kaya kay naay mga bata. Naara jud na tong mga inahan, my loves, no, kung unsa ang preparasyon nato og kinahanglan ready ta sa mga circumstances nga maabot, no? O grabe jud kay unsa kay klase nga circumstances ang mga bata, my loves. Ganahan na sila nga magbaklay-baklay, my loves, para ma-explore po nila ang kalibutan. Uy, kana bitong laing dapit, my loves, ba mo? Para ma-divert ang ilang hunahuna sa laing butang, my loves. Like parehas ani, makita nila ang dagat, makita nilang dagkong mga bato-bato, makita nila ang balas, makita nila ang uban pa, my loves, no. So meaning, aside sa TV, aside sa gadgets, aside sa mobile phones, o aside sa mga games, my loves, mawala ang ilang focus ana kay ma-divert naman sa lain nga butang, my loves. Og mao po na importante nato mga inahan nga kinahanglan ang atong mga anak during school holiday ato gyud silang i-explore kung naatay higayon. Kay para pod sa ilang emosyonal, physical, intellectual activities. Huy, nagmaestra ko diri dapita.
Nadyo ibang mga tao nga dili sila fan of walking. Kung sa uban pa nga dili sila ganahan nga magbaklay tungod kay dali kapuyon, tungod kay boring ug uban pa. Pero my loves, diri dapita my loves, dili jud mo ma-feel ang boring my loves. Oy kay look at this place my loves. It's a paradise. Kung ikaw magsigi kag hike or walking from day to day, bisag mga ginagmay o mga pila ka minuto, my loves, it build your stamina, burn calories, ug makahatag na og healthy sa atong kasing-kasing. Kay walking is a form of exercise as well. The health benefits of walking for kids, my loves. We all know that movement is a part for a healthy body, no matter how old you are. So encouraging kids to move, to walk, to do some physical activity is a great way to balance out screen time, especially in my loves nowadays. Huy, too much going on na in the social media, my loves, no? Even kids, they are on social media as well. Unsa man tawon mo, oy, games online, computer, makabuang na. So according to the expert, my loves, walks are essential part of healthy development for kids. Not just for kids, for everyone as well. Kini po nga higayon na my loves, not just like walking, you know, you're exercising is good for your body and healthy, making you strong, your legs and physical overall, my loves, no? You spending time with your family as well. You creating more memories, my loves. Oy, kay time is precious, my loves. You cannot bring back the time na biya, my loves, no? Dili na jud nimo mabalik ang mga higayon ug mga oras, my loves, nga wala nimo gihatagag mga importansya ang imuhang minahal sa imong kinabuhi. Huy, sumuka. Pagkaanindot naman ang jud my loves, ang adlaw my loves, turok na turok jud my loves, mapaig jud atong utok ani my loves kung wala tay kalo ani my loves, no? So kinahanglan na po tay kalo ani ug na tay sunscreen my loves. Kay bisag lagom-lagom ta my loves, madutlan man jud ta sa init sa adlaw my loves, no? So karon my loves, nagpadayon ang jud taglakaw ani my loves, no? Ato lang jud ni enjoy ang atong paglakaw ani my loves, mo gingon nga one step at a time. At the same time my love, hala, no? Tanawa ang palibot my loves, kung unsa ka anindot sa palibot my loves, unya imo pa yung hunahon ang problema sa imong kinabuhi. Huy, ilakaro na siya my loves, tanawa ang dagat my loves, ang dagat perting linawa my loves, tutuki. Pero ayaw na paglumsi ang imong kinabuhi my loves, no? Sayang pud. Lumsi imong problema pero ayaw ang imong kinabuhi, ang ayaw imong pagkatao. Lavan kung mahimo halalangoy sa muka jud. Sa ako nagiingon my loves, tuloy jud ni ka oras my loves, padulong didto sa kinatapusan, kinatumyan sa kalibutan my loves, no? Pero dili lang jud ka mag-expect my loves, kung naa kay mga anak my loves, dili jud ka mag-expect nga maabot ka didto on time my loves. Uy, ang atong mga anak my loves, gagmay kay nag mga batiis, gagmay kay na sila tikang, unya ako pud my loves, kay gamay makog batiis my loves, so gamay po kay kung tikang my loves, no? So dili na lang jud ka mag-expect nga kanang tulo ka oras my loves, maabot ta didto ana my loves, no? Tan di kag pito-pito, walo-walo, siyam-siyam, uban pa my loves, no? Unya hilabi na jud king dagko kay mga bato my loves, unya imo sapatos pa jud nga ambot na lang usan sapatosa. Pero okay ra jud my loves, bahala rin usan sapatosa my loves, basta natin sapatos my loves, no? Sa mukha jud. Sa ako giingon na ganina my loves ba nga kini nga area diri my loves is private land ni siya, owned by the farmers. So naa siya kanang guide bitaw my loves sa mga local o sa mga hikers my love nga kinahanglan i-follow na nimo ang kana bitang triangle my loves, no? Bisag asa kadapita my loves, hilabi na jud ka ng mga walking path my loves, na jud na sila sign my loves, ug mao jud na imong sundon my loves, kay para po din taon dili ka mawagtang, no? Kasi pag mawagtang ka, mawala ka my loves, ng sao na lang, mamalig yung kag saninang my loves, tay mong sapatos, mong balihon, mong medyas, mong pantiguban pa, sumka jud. Somebody come and grab this. Crawl, son, crawl underneath. You might touch this hot wire. Come in there. Right. Now go boy. Run away. Go, 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 run away. Right. Mauni ang
challenging part ani my loves kay kini nga coral my loves naana sa electric my loves no. Gamay si piyad ani mo kirig ka. Kini nga coral my loves dili ni basta-basta nga coral my loves kay naa man ni power my loves no, electric man ni siya my loves. So gituyo ni siya sa mga farmers my loves nga gibutangan nilang coral nga na-electric my loves para lang nga ang kanang mga mananap nga dili makaikyas ug dili makalayas my loves no. Igo-igo lang pud my loves nga mapitikan kung muduol ang mananap. So kini siguro nga higayuna my loves dili kay kusog ang electric ani my loves kay wala man minikirig sa mukha jud. It's so tiny. Oh, Mommy, the seals are so cute. So tiny. There's so much bugs on me. There's so much bugs on me. Nice. Yeah. What's that? I don't like that. Kinatapusang hunat aning kalbaryuha my loves do nagpahulay mi my loves unya inom og tubig unya snacks mi my loves kay dili man jud lalim pagabaklaya my loves no kay uhaw unya gutom pa jud my loves. So dito sa unahan my loves mao gyud kinatapusan aning nga end aning nga area my loves no. So naka-decide mi nga diri na lang jud mi kutob my loves kay among mga anak my loves niingon naman nga dili na jud ko nila kaya my loves. So luoy pud kay gagmay ra pa kan silang mga batiis. So ako na lang bana my loves mooy nitiwas ali nga kalbaryuha my loves padulong dito my loves no. While naghuwat mi niya my loves sa ilang pagbalik my loves. Aw naglingaw-lingaw pud niyang mga bata ani diri my loves sa mga uni nakalindot ani my loves. Da na 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 la. Oh. Okay. Let's go start walking. 3 hours later.